شمي ساميل Tsegay بحال أب glance center عيني قرب كتلقاني وي دبزبز قبلني مجمرة مسئ Tsegayنا عيني تصلحني حجها زي بلو فلتر بحال كالا غيره بنصور كم دري كوينا الله مالتيو glance center أزيو عبجزا دخونا نفس وقف سب مسئو كونفورت تسمعو حكموا له زق الجزا خوينو أب Kabalagala ساوث بوينت مول متينا كنريو كنفتشون غادينا من الله باش مززلو Tsegaymat ناي موبايل محز عيننا قرب دقيمو خون سلازغل متيخا تشيك غيركا نتدلكا Tsegaymat كنما مليس الله وسخه دخيل دو غدل نجر اللهمو متيخم رايو انا جاء الله مسكنا انا يصبو طعمي كونفورت تسمعني صبو نصور يرئ لكم يفتو كلاتكم ناب glance center متيخم رايو تحكموا بزح إيكواليتات اللهمو مراينا ماني متيخم رايو يخم تحبسوا لهم كا بس فاي قبل I just came here to check my eyes whether it's working properly whether it's seen properly, but when I come over here, when I check on my eyes, I got some problems. So there are some experienced or skilled nurses and doctors, and they gave me some advices. And my eyes, just as you see me, it's working properly. With the help of this, I can read. I can see from far apart to this closer apart. So just come and visit Glance Eye Center. It is located in the South Point Mall around Kabalagala area. When you reach the Grand Hub in the downstairs, just you can visit us in the second floor just and come to check your eyes and here at Glance Center. As you see this building, it's very comfortable. Just come and visit us. We are having different kinds of eyeglasses, so just come and visit us.